Сәлемсіз құрметті достар, сіздің білән қабаттан мен Радик, сіздің қойна сәлемлейм. Тағын бір жерге разбор ішләрбіз. Қайтам әлі туған яғыма деп атала бұл жер. Көптен сұрап yazганнар енді. Ішләгіз әлі, пожалуйста, деп WhatsAppқа да яздылар, Instagramға да, ВКонтакте шілдеріне де yazганнары, шулай YouTube'да комментарийларда бары. Нешіктір келіп шықмады, нешіктір үлгіріп болмады деп әйтекме. Мұна вақыты жетті достар. Әйдәгіз, әр вақыттағыша башта ойнап көрсетірмен, аннары разберем. Сізге нәрсе айтасы келе достар, кімдер қушылмаған, қушылығыз, язылығыз меңа. Алда тағы да матур жырларыбыз, матур жырларға разборлар да эшләрбез шулайык. Бергәләшеп, әкренләп, алга таба атларбыз. Әйдәгез башлыйк. Birinci kuplet bilen ikinci kuplet arasında şundarak proygırış. Onları ikinci bilen üçüncü kuplet arasında şulay yok pripyevni oynasağız bulayındı. Әйдәгіз қазір бірәм тікләп разберем. Башынан азағына шақлым. Проигрыштан башлайбыз. Куплет. Припев. Birinci kuplet bilen ikinci kuplet arasındaki proygırış. İkinci bilen üçüncü kuplettagi bitinde ne? Проигрыш ул шулык вступительный кебек уйнала. Беренчесе кебек. Бак аягында. Проигрыштан башлайбыз сразу шулай. Куплет.
белән икенче куплет арасындагы проигрыш. И икенче белән өченче куплеттагы проигрыш. Дуслар, нәрсә әйтәсе килә, мин бит инде өйрәтәм сезгә. Ничек мин уйныйм, шулай иттереп. Кемнәдер бәлки икенче төрлерәк тә уйныйдыр. Берәү дә әйтеп булмый. Кем ничек ишетә, кемнең күңеленә ничек якын ишетелә, или кемгә ничек охшый, шулай өйрәнә инде. Менә миңа шулай охшагач, шулай уйныймын инде. Шуны гына әйтәсе килгән иде, дуслар. Исәнлектә яшик, бергә яшик. Сау булыгыз. Пока.